Wesibali wesiganana lento futhi engithemeza kakhulu emoyeni lento le uthi wena sibalo ushada nodadewethu manje lento angisayithanda lento yenza la esela ngahamba ngithi ngeDalton ngiyabafonela naseleke bathele ngabakwazi ukuthi uzama ucinga ngutoli bese ngiyolela eDalton nangifende la kumkhwanazi eDalton ngithi ngiyobheka idosha udosha limphelele umkhwanazi edosha limphelele wathi hayi anginyule ngizamela phezulu kumbili nangifika kumbili uthi umbili nje idosha le wonke amadosha akhona athathwe wena nalento udosha lamkhwanazi alikho idosha la bese ube idosha lambili alikho wena siphatha lamadosha kanti wenzani lamadosha siba phela ngiyazi lamadosha okwenzani ebeni futhi unoshado nodadewethu thina sashathela umuntu hayi ukuthi imbuzi le wazobela uyithatha uyihlinze uyihlahlele zonke izinsuku kuyezwela wesibali phela umuntu lo oshade naye ngoba ngiyafika nasekhaya ngizokubheka ekhaya ngiyibona imoto yasesiphayo ngaphandle nasingibhekala ngiyibona imoto yakhe ipakile hayi ukuthi ngisithutha futhi ngoba ngiyabona umuntu welunguze ekhaya ekhethini la uyabheka ngiyabona ukuthi khona ngaphakathi ubhizi uhlezi udadewethu ngalendlela ukuthi uzumdlela amadosha azabe mathathu kodwa yini wesibali ngoba sasakwenika umuntu thina awubele kumina mfowethu ngichazele ngempela ukuthi kanti yini lento udikadikana nosisi kwezobe uthi umdlela amadosha azabe mabili ngoba lento phela udla ilunga elilodwa lento udle lento bese ihlala isonto lonke wena ukutheni ukuthi manje uqeda idosha lamkhwanazi uqeda nedosha lambili futhi ubheka udikadana nosisi phela umuntu loyo siyamnathi useyaxhakamisa ekhaya webafu akulungile ongithethe nawo thona umyalezo